Assalamualaikum, hurmatly көрермандар, hurmatly Алапка, Аксы, Чаткал районунун тургундары. Бүгүн Алапка районунун Соломо базарыбыздагы жылкылардын, уйлардын, койлордун бааларын сиздер менен бөлүшөбүз. Бул видео экинчи каналыбыз канча сомдон да чыгат, биздин каналыбыздан да чыгат. Кудай буйрса бүгүн ушул жерден баштасак. Таке досубуздун тайларынан баштайлы. Таке, булар канчадан болуп атат эми? 62 миңден болду. 62 болду. Кайсы? Үчөө тең. 62ден 62 миңден берилбептир, а? Мынакей достор. Энчиге алып бара турган тайлар экен. Жалаң эркек. Sodaң берсин, таке. Sodaң берсин. Ай, басып келели. Жумуп албанга жолугуп калдык. Салам алейкум. Жумуп албан тайларын да тартып коелу. Туган тайлар канчадан болду экен? Жердези 48 болду. Кызы 53 болду. 53. Бербедиң. Жакшы. Но сен базарда көп жүрөсүң да, жуму? Но Акбатанын базары биздикинен кандай айырмасы бар? Соломо эми адам көп да. Адам көп, эми шаар жери. Шаар жерде ар жактан келет. Башты Жете областан келет. Келет, а? Анан бизден бийикпи баалары? Ар кандай эмесине карап да, бирок Чамазына жараша? Чамазына. Адам көп да, эл көп. Бизден берде Чаткал менен Аксы эле келет да. Жакшы. Шунуна да шүгүр. Содаң берсин, көп. Содаң берсин. Бу энчиге алып бара турган тайлар канчадан туган? Assalamu алейкум. Канчадан булар? 60тан отур аке, ками бар. Сурадыбы? 50ден, а? сурап отур. Жакшы. Тойлорго жетелеп, үстүнө бир килемди жабып алып барса боло берет, а? Содаң берсин. Мынакей достор. Канчадан болду аксакал сизге? Кашка тайыңыз канча болду? 53тен болду, бербедим. Бербез. Жакшы. Содаңызды бердим. Мынакей достор. Ака сизге канча болду бул? 80. 80 болду, бербез. Жок. Жакшы. Мынакей достор. Бүгүнкү баалар. Assalamu алейкум. Туган кандай? Туган бул ургач экен, а? Ургач пишти байтагы. Канча болду? Муну 110 деп атам. 110. Зор экен. Токтоп турган. Көккө чыга элекпи? Бие кылам дегенде алып койсо болот экен, а? Соскалар эм. Желиндери да жакшы экен. Буну канчага келдиң? 104кө? Бербедиңби? Телефон номерди айтып койгун, кызыккандар алат. 779 91 77 91. 91 77 91. Мынакей. Догучу много? 78 болду. 78. 70. Бул да курукта турган. Мынакей достор. Содаң берсин Кудай. Мынакей бүгүнкү базар жөнүндө ушу акемде бир сүйлөп кетсинчи. Жакшы, бүгүнкү мына мал базар жакшы болуп атат. Эми сал малдар тартылып калды, тоого кетишип баардыгы. Мал базар, ат базарына сал тартылып калды, баары тоого кетишти. Эми одан кезде эртең дагы жанагы уақытта базар башталат экен. Коз ачылып калса да, Могу Алапка Өзбекстандын жанагы бар эле, ошондо жакшы болуп атты эле. баймак, а? Баймактын жанагысы. Эми азыр жабык болуп турушуну караштырып ачып берсе, элге дам жакшы, баардыгына жакшы болот. Ошону бир караштырып койсоңуздар. Рахмат аксакал. Бүгүн жалаң койго мине турган аттар келди. Кармат эди. Жоңгоң. Ушул буйрул өнөр көрсөтүп атат базарда. Үстүндөгү палван. Так бияка оноби. Түшпөйт, бияка ке видеого түшүп атырың. Бас, канчага сатасың атыңа?
Bisin aldı olsa gelip reklama kıldın. Bir yakapke reklama kıyın. Düşme. Çavandaz ekan ha? Жылқы базарды тарттық достар, туғандар. Эми майда жандықты тартабыз, анан уйларды, бұқаларды тартабыз. Ушул менен бүгүнкү 2025 жылдын 25 майындагы базардын бааларын сиздер менен бөлүшөбүз дагы. Кой базардын баасын тартайлычы. Бу Жөкөн эке канчадан болуп кетти? Ечкилер. Ечки 8. Aha. 8'i 9 oldu. Ha maşallah. Koyçu. Bu koy 16'a vermesem bu 15 verin. Yağayam hatam değil. Anake. Kelişin ister. Soğudan ısı versin. Koylar kança oldu tuğan koylar? Kaçadan geldi? 14.800. 14.800. Dön bayına. Eçkiler çake. Eçkiler kaçadan geldi serkeler? Bu da 8'inden geldi. Dön bayına. Arkıl bu. Arkada 8'in 8'lerin 9'un geçen geldi. Aa, çok. Toğuz yarım berbere. Soda olmadı. Eski seyirciler mahsus olsun. Toğuz çerminden geldi bak ya. Bir önler. O teke. Ha. 10.000 doldu da. Ha, çakşı. Taksır kaç oldu? Taksır. Bu şey işte aldı. Aldız. Soyaz. Kaç olup gitti Tuğan? 10 oldu. 10. Soda olmadı. 12 jarım 13 болады. 12 jarım 13. Vermez. 6 jarımdan ödedi. Ha, жақсы. Sizge kaç oldu Aksal? Bozunuz. 11 болады. 11. Gelin. Kakaskuga барат. Dədilindən mi? Kaç oldu kaç? 27 oldu. Aldın ha? Soyaz var. Manda. Ne, toy var mı? Şaşan bazarga soyup satasınlar da akıla. Kaç adam olup gitti qozu Tuğan? 12. Yaxşı. Koylar kançadan boldu aka? 15'ten bo'ldi. Bermez. Qo'chqorlar. 2 tishli qo'chqorlar. Dön bayına 15 tane. So'ngdan 17 satdim. Ha, yaxşı. Qaysi kanal? Taksır kançadan boldu? Qanday bo'ldi? Aldı kança oldu? Qaysi biri? 33'ten mi? 33 ekov. Ököv. Biriga 30. Arkasıçı? Arqada 11. 11. Yaxşı. Sodağınızı versin ha? Sodağınızı versin. Kaçadan mı oldu? Koylar. Koy. Qanday bo'ldi? Echki kaç oldu? Eskini 12'ye sırada, 2'de egis болады. Kulağın mı? Kulağın. Egis. Egis. O ağa echki kimden? Ağa etken bizden. Bu kaç oldu? 10.000'e sırada. Bana süt bağıtından besin. Bağıntı. 10 binge suradı o. Balaz mı? Balaz mı? Kança litre süt veredi? Litri vermeyin. 700 gram işte. Yaxşı. Günde sahile da. Günde sayılır. Manda qilba. Semiz ulağı 5000 verdim. Aslında Jaman bana dedi, men qara 5000 bo'lib chiqarib beradi. Razilmi? Men 5.000 deb pul edim. Koylar kança oldu Tuğan? 18'ten oldu qo'chqorlar. Aha. Geçme 16. Aldı 18 artı 16. Echkiler kançadan oldu Tuğan? 7'de. 7'den. Verilmedi. 8'in. Qaysi ayda tug'ilgan qo'zilar bular?
Yanvar. Qanchadan bo'ldi? 10 jarım. Dostlar, bugünkü Soloma bozor olsun, uy bozorundağı bala tatib ko'rchi. Aqsoqol, qanchanchi balasi bol? Birinci balazı. Qanchaga keldi? 85'e geldi. Berbet. Yok. Bir reklama çıkar. Bu ne yaptı? Sodağınızı verdin. Sodağınızı verdin. Çok az tatlı. Tartib qo'ydim, tartib qo'ydim. Uy qanchaga keldi, tuğan? 115'e geldi. Qanchanchi balasi? 3. balazı. Maşallah. Bakay dostlar. Toqolg'un acınçı Aqsoqol. Qanchaga keldi? 72. Berbez. Malakay. Sizniki qancha oldu Aqsoqol? 105 oldu ne oldu? 105. Qanchachi balasi? 4. oldu. Yaxshi, yaxshi. Buni ajınlar qanchadan bo'ldi Aqsoqol? Bazı. 56 600. Berbez. Yaxshi. Taqsir qanchaga keldi oy? Bu biroydiki bilmem kaç. Sizniki qancha oldu o'ynag'ala? 85. 85. Yana ola qancha oldu tuğan? 105. Qanchachi balasi? Ha, yaxshi, yaxshi. Qancha oldu? Ya, 3 balasi 80 keldi. so'ng algan? Sotib olganmi? Telefon olib Tuğanlar. Güzel oldu o. Ha, sırada var. Tuğanlar. Aqsoqol qancha oldu? To'qol sıyır. 130 bin lira bakalım. 130. Qanchachi balasi? Ne? Qanchachi? Jang to'g'ri. Sodağınızı ver. Taqsir qancha olib ketdi Taqsir? 133 oldu. 133. Qanchanchi balasi? 5. balazı. Aqsoqol Sütü yaxshilaymi? sütü yaxşı. Bir çeyrek sütü var. Ha, yaxshi. Shunday tuğanlar, bu bozor. Bu bo'z mu bu? Bo'z. Qancha oldu? 118. 118. Berilmedi. Qanchachi tug'ushi? Birinchi, ikkinchi? Yaxshi, süt yaxshi beradi? Yaxshi. Dostlar, mana bugünkü Soloma bozorimizdagi bog'larni sizlar bilan bölüştük. Video yoqsa like bosib, kanalga qatnashib, iki kanalimizga teng qatnashib, kommentariyada naqosqa qo'yinglar.